yini ukuswipe siyaswipe kwande Mzansi ibizo lami nginguthando Mahlangu angikhambi ngedwa ke ngikhamba noKhotso Mahlangu lotshani bakwethu ibizo lami ngikhotso Mahlangu indrebele elihle khulu kwamambala na ngibona nginjani qala khona umuntu onje Khotso Mahlangu akwande kunjani na Khotso Mahlangu batsho noma ungaba neziqo ezingangani bakwethu ube nama degree nama diploma noma ungakaweli asaselapho ya ufakazela indaba kaKhotso akwande sithokoze ufakazela indaba kaKhotso Mahlangu batsho noma ungaba neziqo ezingangani ube nama certificate ube nama degree nama diploma yelele ninjani na sithokoze atsho noma ungaba neziqo ube ngudokotela ube ne-PhD na ungakalenzi isiko bakwethu yafana ithatheni kithi bakwethu esazi ubuthongo bangekosini ukuthi bunjani ongabaziko uzasayihlole yelele kunjani na atsho noma ungafunda kangangani sithokozeni njani na noma ungaba neziqo ezingangani ufunde amanzi ekosini na ungakawaseli